Assalamu alaikum, hurmatlı bizning kanalning görüşçüleri, Doni KG kanalımızın katlanıcıları. Salamatsızlarmı? Bugün 28 fevral 2026 yıl tuğanlar. Assalamu alaikum. Bunu koçkorlar kaçadan eken? Bu reki buna mo. Koçkor he? Mo 150 bin. 150 bin. Mo koyda 150 bin. 150. Kozusu var mı? Mo kozusu mu ne? He, kozu erkek mi kaç? Erkek. Erkek ne? 150 Ona moğullarda 150 binden 1, 2, 3, 4. Dişleri içi buların. Mo reki 4 diş. 4 diş. Varla 4 dişten 4 diş ne? Teti kozu. Kozunuz kaça? Mayın. Alda 150 bin. 150 bin değil. Ne oldu he? Koy kança diş? Koy kança diş Maksbek'e. Meyli aytpaydı. Nomer kaldırmaydı oxşaydı bu nemesinde. Maqul getdiganda aldığını qarab. Mana ki qancha ekan bu? Bayke. Bahasını aytib qo'yamiz. Qanday? 22 ga. Yaş mı koy? Koy 6 kişi ekan. 22 ga deydi. Ana Doni KG kanalımızın görüşçüleri mo Navesten tartib ko'rsataylik bunday. Araşanları tart degenlerge, araşanları tartib ko'rsataylik. Bunday başынан çarbalardı görөм degenler bolsa, Don Kavar kanalımıza girip körsеңiздер болот. 2 аккаунтубуз бар. Assalamu alaikum bayke. Qandaysiz? Bu kozlar qanchadan bo'lib atadi бағалары? Qandaysiz? Aytib qo'yinglar бағалары. $1,5 ming. Bular kozlarmi? Bular kozlar. Liniya qaysi? Graf deydi. Onlayn satasizmi? Onlayn. Je bozordan satasizmi? Bozordan alavmi? Hayır. Aytla. Assalomu alaykum. Qozlar. Yaxshisizmi? Qo'chqor qancha ekan qo'chqori? Qo'chqorga 5 ming so'radim. 5 ming tishichi? 4 tish qana ochib ko'rsak. 190 savdo qildim, bermaydi. 190 berdingmi? Reально. 190 ming berdim bunaki. Berib beribdi. Razres deydi. Ayağına Mana bor. Bunaki. Bo'yi qancha chiqadi bo'yi? Metr ekan. Onlayn satasizmi? $5,000 deysizmi? Söylüşürüz. Nomer aytib qo'yinglar bayka. 500 meni. 0500 meni. 04 24 90 he? Assalomu alaykum. Qo'y bu. Qanchadan? Qana? Qo'y qancha ekan? Shotka ekan ya. 250 juni mashina ekan. Qo'lda jasaganda ya. Qancha tish? 4 tish. Ha, bo'ldi, mana 4 tish. 2 dan 4 ga o'tadi. Bu qisirmi? Yo'q, qozini bo'ldim. Bo'ldingizmi? Erta tug'an ekan-da. 4 oylik qozi. Qancha so'rayapman dedi? 200 deysizmi? 250 ming deydi. Bunday. Nomer qoltira olasizmi? Qaltiramiz. Aytib qo'yamiz. 504 0504 94 94 22 57. 22 57 ekan. Chal ko'ringizlar. Mana. Qo'chqorlar bor ekan. Da qaysini ko'rsatsak ekan. Maqta. Bular sodolib o'tadi. Mana semiz soyg'onga. Assalomu alaykum. Qanchadan bular? Qaysinisi? Бағаларын ayta beringizlar. Arzonroqdan. 25'ten, 28, 30, 60, 60 100 deydi. Mana soyishmi bular? Bular soyish ekan, a? Barli soy. Ha, bardig'i dili. Onlayn satasizmi aka? Aytib qo'yasiz nomer. Mana semizlar izlaganlar bo'lsa. Semiz ekan. Besimlari da cho'ng. Aytamiz. 501, 0501 56, 56 09, 09 28. 28. Qayrilib ko'ringizlar menaki. Semiz 100 minggacha 25 mingga. Assalomu alaykum. Taqsir qo'y qancha ekan? 75. Qana qozisi? Bu? O. Taysonmi? Tayson. Urg'och ekan. Qancha tish? 8 tish ekan. Tonkor. Bu Doni KG. To'nqavar tartib o'tdik. Bu ikkinchi akkaunt. Yo'q, ikkinchi akkaunt. Bayka. Bu jaqa elitalar tartamiz. Qana arashanlar. Ya. Ana hozir boram. Aytingiz, bahasi qancha? 65 ga qoziluv beradi ekan urg'och qozisi bilan nomer 755 01 0987. Ha, mana bir to'g'anoqda 2 tish qo'ylar bor ekan. Jash. 2 tish. Bular 2 tishdan 6 var. Aha. 6 tishdan 2 var, 4 tishdan 2 var. Bular bo'z qisir qanday? Bo'z, jelin qo'yib ko'rsatdi. Ha, mana jelin qo'yib boshlabdi. Бағалары-chi? Liniya belli girmez. Belli girmez. 90 mingdan da otam kemi bo'ladi. Kemi bo'ladi. 90 mingdan deb so'rayotadi bunaki, ko'ringizlar. O'qdim, hozir cho'p cheyapti var joqda. Cho'p cheyapti. Ha, yaxshi suvuqda cho'p beryapsiz. Nomer 20 19-20 quloqdan. Ha, quloq 19-20. Aljan shulashaverasizlar bayka mena bunaki. Ko'ringizlar. O'shatib qo'yingsiz, to'ra qilasiz. Mana.
Görüңүздөр туугандар, ушундайлардан алам десеңиздер, кайрылыңыздар. Канча баш бар? Evet 10 baş var. 10 baş 90 mingdenби? 90 90 mingden. Сүйлөшүү жолу бар да. Süreç yolları var. Болот. bize. Номер калтырып коюңуз. 701 0701 менен 88 88 44 44 69. 69. Бүт эки тиш, э? Büyük ekiti. Эки тиш мына. Жакшы койлордон баштайм деген бир туугандар болсо, чалып онлайн сүйлөшсөңүздөр болот экен. Макул. Кеттик анда эмесе. Мына жанакы союштагылар алдылар. Мына бир тууганыбыздын кара кою бар экен. Бул кандай? Боос бу? Yok kızır. Кысыр. 4 diş. 4 тиш. Kaçmadan kaçalım. Кача элекпи? Ооба. Жакшы кочкор койсо болот экен, э? Канча сурап атасыз? 250 suru otam. 250 линиясы барбы? Dünya 80. 80'diki be. Sultanın Piramoy balasının kızı. Султандын Пирмой баласынын кызы экен. Тишичи? 4 diş. Мына 4 тиш жаңы которуп атты. Болду. Жанакы номерге чалсаңыздар, бул дагы бар экен. Жана 10 баштын 11 баш экен да, э? 11 baş. Болду анда. Кет, достор. Кана биз менен болуп туруңуздар. Кана, бооска эле сиздикиби? Канча тиштер булар эми? 6 tişler. 6 тиштер дейт. Бааларычы? 45 milyon. 45 миңден. Канча баш бар? Pazar boyunca arz var. Базар боюнча арзан. Навес боюнча арзан десеңиз. Базарда арзандарактар бар экен, бирок навесте арзан ушул экен. Aves boyunca. Elita boyunca arzdan dep. Ошентиңиз. Номер калтырып коюңуз. 91 39 Шашпаңыз 0704 91 39 91. 91 39 91, э? Чалып көрүңүздөр, мына бооз экен. Тиштери кандай? 6 тиш экен. 3 баш чалып алам дегендер болсо байланышыңыздар туугандар. Навесте бүгүн азыраак, бирок колдон келишинче көрсөтүп атабыз. Койбу байке? Koylar. Канчадан булар? 150 milyon. 150 миңден. Чоң. Булар тиштери кандай? 8 tiş aldı. 8-6 tiş eкен. 8-6 tiş deyt 150 mingden deyt. Daha görsetölüçü. Assalamu alaikum bayke. Kançadan bul? 70'te. Boğaz bu? Boğaz. Geçir. Ya. Kança tiş? 4 diş. 4 tiş. Bulçu bul. Bu 6 diş. 6 tiş. Bağısıçı? 70. 70 deyt. Bul da boğaz. Yok kısır. Kısır eкен. Ya. Pazar kısır. Taza kızır eкен, he? Kana, alıştan geçelim. Ekile baş var mı? Yok be. Kana, nomen aytasız mı? Moğda жақсы екен ғой. Қанша бұл? Kaçkor. Қочқор bu? Afgan bu. 110 bin. 110 min. Daha kaysı var? Arka 70 bin. 70 min. Araşan 8 aylık koz. 8 aylık koz. Bekta dair Afgan koyu var. Kozmen. Ha. 90 min deyip. Arka 45 bin koyu. Moğu? La 45 minden eken. Ömer 558. 0558 559. 559 635. 635 635. Kanda? 635. 635 eкен, he? Kana, dostlar. Жүріңіздер, чылаға қарабастан көрсетіп береді. Қочқорды қараңыздар. Қандай дейсіз? Арашандар? Қаншадан? 70'ten. 70'ten. Бұлар қозылар ба? Karoltaya, büt partına. Ha, бұны, қаравалтанық екен. Karoltaya. Мына разрестерін қараңыздар, маған. Номер айтып қойыңыз, номер. 707. 0707 77. 77 78. 78 05 Асқар Али деген кишиге чала беріңіздер. Мына ушул тақсыр екен, мынаке. Али Асқар деген. Қарабалта ғой? Қарабалтадан екен. Чалыңыздар, мақұл, игілік. Достар, мына ушундай эми колдон келишинче көргөзүп бердик. Мына жакта да бар екен. Канча екен қой, а? 70 lira tam. Боос бу? Boz kısırı belgisiz bolot. Белгисиз болуп атабы, э? Канча тиш? 6 diş. 6 tiş 70 min deyt. Alarmanдар мындай көрүп текшербеди, мында билет го. Birisi boş kendi. Biri kısır eken değil. Biri kısır değil. Bak. Yemesi çok da. Точно, he? Bizde uziler var go. Uziler o şu bol böyle. Bolay. Makul. Tekçe etmesi. Ha, bu urgaçlardı? Tişleri kanday? 6 tiş var. 6 tiş. Bular kısır mı? Bu kozusu satılıp etti özü. Kozu özü satılıp ketти. Baası 60 deysiz mi? Baası 60 min eken. Arkıçın arkı. Narkı kozu tiş al. Kozu tiş ekeni. Urgaçı? Urgaç. Kança bu? 80. 80? 80 min eken buna. Karzaydı var. Karzay dua deydi. Liniyası oyuncu. Telefon numarası sal. Aytыңыз. 553 0553 менен 51 51 553 51 51 02. 0553 51 51 51 02 eкен, he? Bak, çalыңыздар. Soğuk. Kozulu koy kança eкен? Esi çok eкен. Dostlar.
Туугандар, өткөндө бир байке сурап аткан Сокулуктан Каракол, Ысыккөл жака машиналар барбы инейин депчи. Могул жерде бар экен. Номери көрүнбөй атат, азыр айтайлы. 0500 менен экен 08 06 73 дейт. Каракол, Тосор, Бөкөнбай, Покровкага чейин барат экен. Мына. Сокулуктан. Достор. Туугандар, мына ушул жерде ургачыларбы? Бүт ургач 21. Бүт ургачы козулар бар экен. 21 баш дейт. Мына кимде ким кой кылам дегендер болсо багалары канчадан? 21ден курукка. 21 миң сомдон курукка сурап жазат экен. Булар канча айлыктар буларың? 1 жаш боло элек ошойт? Тиш бузар электе. 5-6 айлыктар экен. Номер калтырып койгула. 702 44 44 21 деген номерлерге кайрылып мынакей. Кайсы? Булар дагы койбу? Бул дагы коз. Баасы ушундай элеби? Жок, кымбатыраак. Канчадан? Экөөнү 50ге. Экөөнү 25тенби? 25 миңден 50 миңге экен. Мына чалып сүйлөшө бересиздер туугандар мынакей. Доставкаларын уюштуруп бересиңби? Каяка? Любой жака чалып калса, мисалы, акчасын которсо салып ийесиңер машиналарда. Сокулуктан салып ийет да, эми туугандар ал жагын сүйлөшөсүздөр. Алам дегенде кайрылыңыздар. Мына ушул жерде да койлор бар экен. 2 кора кой бар экен туугандар мынакей. Ар бирин 30 миңден сурап атат дүңүнө. Бетиң түшпөйт. Мындай кочкорлор да бар экен. Сурап көрөлү жакыныраак барып. Кандай байке? Булар канча тиштер? Төнбө. Айта бериңиз, тиштерин сиз түшпөйт, койлор түшөт. 8 тишке чейин. Мынакей. Баалары 30 дейсизби? 30 миңден. Онлайнга номерчи? 0707 25 08 32 номерлерine кайрылып. Каяктын койлору ошондо? Базардык, макул. Кеттик анда. Туугандар, бул жакта дагы могул королордо койлор бар экен. Көрсөтүп койлу. Кочкорлор бар экен. Кочкорлор канчадан экен? Байке? 23 миңден экен, 23 миңден сурап атат мынакей. 23 миңден. 40 баш. Канчадан бересиз? Сода болдубу? Болот, 5 менен сурап атат 360. 5 менен? Килограмм живой вес 360 сом таразага. Таразага бербей атасызбы? Ойлонуп атасыз, ошондо. Жазып алсын. Айтып коюңуз номериңизди. 0500 менен 81 90 81 90 99 деген номерлерге кайрылып бериңиз. Карабалтанык экен. Кайрылыңыздар эгерде. десе берет. Берет веске. Веске болсо ошондо сизге дагы аларманга дагы бирдей болот дейм баасы. Бирок семиз болуш керек да. 150 баш бар. 155 150 баш 5 ай туруптур жемде. Булар алды канча килограммда тартып көрдүңүзбү? Живой. Канча? 80-90 чыгабы? Иштен алды. Арты 65. Рахмат. 65 килограмм экен, 85тен да бар экен, 360тан. Живой веске. Мактуу да бар. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Койлор сиздикиби? Булар мыкты койлор экен. Тиштери кандай? 2 тиштен 8 тиш. 2 тиштен 8 тишке чейин экен. Бааларычы чоң койлор. 150ден 150 миңден экен мына көрүңүздөр. 11 баш. Козулусу да барбы? Экөөсү тууптур. Номер калтырабызбы? Онлайн. 773 0773 06 53 06. Мына койлор бирок линиялар барбы? Бар. Кайсы линиялардан? 5-6 линия. 5-6 линия. Аны ээси менен сүйлөшөсүздөр анда. Көрүңүздөр. Могуда туюндап калыптыр. Эгиз туып атат мынысы. Караңыздар. Мейли. Көрүңүздөр. Мына ушул жерде кочкорлор сатылат экен мынакей. Канча баш бар байке? 7 баш. Баалары канчадан? 40 миңден экен. Номер калтырып коюңуз. 0779 339 30 экен. 2 тиш эми болот экен да, булар эми жарат экен мына. Канча ай байладыңыз? 5-6 ай туруп тур, узун болгон. Көрүңүздөр.